Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга по поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добре дојдовте во подкастот на Нов Асно, директно од Белград денеска со Џон Боснич. Џон, како си? Добро сам. Нисам те видео око 6-7 месеци. Да, активан съм бил и видим да и ти си бил. Апсолутно, неуморливи. Скуп новинари. Да. Џон, ова што сад се дешава у Палестину, тоа е нешто што е јако интересантно, знајучи да Нетанаху е имал проблеме код куче, Да. политички проблеме. Америка имала проблеме со рата со Украина, тај рат не е добро ишao и има све више опозиција у Америку за финансирање тог рата, а исто тако сад имамо ново жариште кое као да отклања све ове политичке тензии и у Америку и у Израел. Да. Како гледаш на рат на Палестина? Ja bih rekao da ovaj rat sada, ne bih rekao rat, to je jednostavno bombardovanje od strane Izrael na Palestine, Da. većinu ko su civila u onaj pojas Gaza, ima oko 2,5 miliona ljudi. Kaže se da su tamo imali između 20 i 30 hiljada članova Hamas, organizacije koju je vodio lokalna uprava, bolnici, škole i vladu. U taj okupirana, okružena, otvorena koncentracioni logor. Da. I normalan čovjek bi očekivao da posle toliko dugo vremena nerešiva problema u Palestini i između Arapi, Palestinaca i Izrael, normalno da bi bio neki aktivnosti, ali ovaj put Hamas organizacija je dokazao da oni su veoma dobro organizovani i da imaju kapacitet da napadi direktno na Izrael. A imamo dosta interesantne stvari povezane za ova priča. Prvo, Hamas je bio financiran od strane izraelska vlast. Zato što Izraelci, specifično jevrejski Izraelci, ko vodi Izrael, su mislili da bi bio pametan da podeli savladi Palestinaca. Oni su imali dosta problema za PLO, Palestinska Palestine Liberation Organization. Yes. I neko u tajne servisa Izrael je rekao, ajde da financiramo i da guramo Hamas, da podeli Palestina, da oni imaju frka između sebe. Amerika je to podržavao, znači da Hamas je dobio pare iz Izraela, iz Amerika, iz Evropa i od druge države. U kompletan tajnost, po 2 godine, planirali su napad preko izraelske zid, sigurnost. Izraelci na tom zid oko Gaza imali su nadzor od satelita, nadzor od avione, nadzor od helikoptere, laser nadzor, motion sensor. Ako nešto se malo trese,
motion sensor kaže neko tu trči. Optički senzor za pomeranje mesta ljudi oko taj zid. Plus nekoliko nivo zida. I rupe, i voda, i teške zid, i zid za budljivika. Žica. Da, to znači 7 vrste branstvo i nadzor i kompjuterski i AI i Palestine su samo buldozerom kroz zid otišli, stigli su do nekoliko lokalne kibuca, ubili su tamo ljudi, a sada izgleda, mi smo već skoro mjesec dana, više nego mjesec dana, mi smo krajem novembru skoro i to je bilo Mi sada znamo po izraelske verzija priču da Hamas nije ni znao od žurku u pustinju, a slučajno su stigli do toga. Ima neka druga verzija o ceo priču, a to je verzija što je nepopularan i cenzurišan u zapad, naravno, da možda neko u izraelske tajne servis je znao o plan za napad i je mislio da to bi bilo kao sve prošle incidenta, malo napad, 50 ljudi, 20 ljudi, a izraelske snage će njima uništiti i to je to. Kontrolirani mali... Da. Ima teorija i verzija da Izrael je dozvolio napad. Zato što Izrael ima toliko veliki broj način da nadzoriš ko šta radi. Sva telefona u kompletan Gaza pojas su presluškani od strane Izraela. Sve telefone. Nema ni jedan telefon možeš da dižeš i kažeš nešto privatno. To ne. Glavni aktor u Hamas su uvek pod nadzorom, ličnim nadzorom, na teren, na kolima, na kući, bilo gde su. Veoma teško je da verujem da Izrael nije znao unapred da ovaj napad se dešava. Znači da imaju ljudi ko guraju priču da Izrael je to dozvolio zato što su oni mislili da to će biti mali napad i za taj mali napad izgubit će nekoliko ljudi, a poslije toga dobit će razlog da napaditi i kompletno uništiti Gaza Strip, Gaza pojas. I činjenica je da mi sada čujemo, skoro 2 mjeseca posle napad, mi sada čujemo da od 1400 ljudi ubijeni na vreme napad, ubijeni ili kidnapovani, bar 200, to znači od 1400, bar 200, smanjit ćemo broj do 1200, bar 200 su ubijeni od strane Izraela. Zato što Izrael su poslali jedan helikopter i helikopter nije bio obavešten o žurku u puštini. Napadnici iz Hamas su imali nalog da ne trči. Helikopter je došao i krenuo da puca. Izraelci u žurci su svi trčali, a nalog je bio oni ko trči treba da bude terorista, napadi nije. Znači, sada šifra je da oko 200, bar toga, može i više, ali oko 200 tih ljudi koji su ubijeni direktno od strane izraelskih helikoptere. I ako su oni dozvolili napad, oni su odgovorni na svi koji su ubijeni. Naravno, sva tajnosti, nema nikakav izvor informacija, Izrael ne dozvoli niko drugo da gledaš koji su komunikacije bili između njihove vojnici i komandanta. To znači, mi nemamo pristup na informacije da dokazujemo da to je situacija.
ali veoma veliki broj novinari i analitičari misli da ovo izgleda kao da Izrael je dozvolio, nije znao koliko je to uspešno biti i posle toga oni sada pravi takozvani kontranapad. I u kontranapad mi čujemo da oni su već ubili više nego 10.000 ljudi, stiže negde oko 13.000 ljudi, a zvuči kao jedna formula što mi znamo o Drugom svjetskom ratu. Ako je Hamas ubio 1300 ljudi i ako je Izrael već ubio 13.000 ljudi, racio, proporcionalnost je 10:1. Tačno isto što su nacisti imali za svoj revanš napad na bilo koga su njima napadili. Osim ovdje gdje smo mi imali 100:1. Ali kompletna zapadna Evropa, ako jedan Nemac je ubijen, treba 10 lokalne ljudi biti streljeno od strane Nemaca. Nacista. Da. Izrael sada je pokazao da je nekompetentan, da se sam sebe braniti, da su bez veze ubili bar 200 ljudi od njihove strane i izgleda kao da oni koristi formulu tačno isto kako su Nemci na Drugom svjetskom ratu nacista koristili, da za svaki jedan od nas koji je ubijen, mi ćemo 10 od vaše ubiti. I situacija je da izraelski napad je na kompletan prostorije Gaza pojas. A tu, ako ima 2,5 miliona ljudi, ima recimo 25.000 Hamas je, ajde pravimo kalkulacija, 10% bi bilo 250.000 člana Hamasa. 1% bi bilo 25.000, što oni imaju. Znači da Izrael napadi jedna civilna logor gdje 1% su članovi Hamas. A naravno nisu svi 25 ili 30.000 ljudi u Hamas napadnici, vojnici, neki su doktore, neki su administratore, neki su radi u bolnici, neki su profesori i tako dalje. Znači da Izrael napadi 99% ljudi koji su sigurno nekriv na napad i ako oni ubiju ovi 99% i stiže do taj 1% Hamas i između ovaj Hamas 1% sigurno manje nego 1/10 od 1% su znali bilo šta od ovaj napad. Znači da Izrael ubi 1/10 od 1% od narod na Gaza Strip namerno, a pogrešno ubi svi drugi 13.000 ljudi kao kolateralna šteta kako smo mi bili pod bombama Amerika i njihove vojne kolonije. A sve ovo razlog zato što sve ovo slične je za prošlost, bliže prošlost, je da današnja era, doba, je direktan proizvod američki NATO napad nad Srbima 99. Kad su oni nas bombardovali za 78 dana, ubili su žene, deca, starci, šestenici, bilo koga, namjerno su ubili ljudi na voz, na grdelica i tako dalje. Znači da Amerikanci su pokazali kako ovaj svet ide. Zato što oni su vlasnici, oni drže sve. Oni drže vojno okupirana kolonija, kompletna zapadna Evropa i članove NATO. Oni drži vojno okupirana Kanada, moj rođeni zemlje rođenja, gdje mi smo član NATO i najbliži partner sa Amerika.
A to nije nekakav partnerstvo. Oni samo kaže, skoči! I mi kažemo, koliko? Toliko. I to znači, mi smo okupirana vojna kolonija ko samo radi šta nas gazda u Washington radi. Nas kaže da uradi. I to se zapadna Evropa. Mi smo svi članove jedna okupirana vojna organizacija ko živi za rat. Živi za rat. I od vreme 99. treba se setimo da glavni komandant NATO napad na Srbiju je rekao da on je doveden u biro u White House gdje oni su rekli mi ćemo napraviti 7 ratova. A sada koliko smo imali? Mi smo imali rat nad Srbima. Mi smo imali rat na Ukrajini. Mi smo imali rat na Siriji. I Afganistan je završio zato što oni su izgubili i trebali ispovući ljudi i opreme da to koristiti protiv Sirije. Znači mi smo tek počeo. Znači Srbija... 1, 2, 3, 4, mi smo stigli do 4 rata od ukupan 7 ko su bili planirani u 99. To je kako nas svet ide sada. I ljudi kao ti i ja, ko su na front, ko zna šta se dešava i ko ubi koga, mi imamo obavez da objasniti ovi stvari našem narodom, međunarodne medija i sve drugi nacija ko hoće živjeti u mir i prijateljstvo. Zato što ako mi svi znamo ko radi šta protiv koga, bez veze, bez razloga, bez legalna osnov, ima veoma dobar šans da ljudi oko planetu na kraju, kad gledaju potencijalno treći svjetski rat nuklearne, da oni će odustaviti da podrže američki sistem. Neće koristiti američki dolara, neće pratiti američke naloga i Amerika će da padne. I ja to očekujem i svaki dan padne brže. Carstvo američki, u suštini to je Anglo, zato što Americi su samo kopirali šta je England uradio po 100 godine. Ali svi vođe u Amerike su školovani Rhodes Scholarship u Oxford ili Cambridge. Kao i naši ovdje, Vuk Jeremić, Oxford, Harvard, planiran da bude vođa u njihov interes. Stvar je da sve što su oni pakovali za naš budućnost, kao primjer, ja bih to rekao, Pandorova kutija, je otvoren 99. kad su bombardovali nas, kad su menjali razlog za NATO. NATO je bio samo za odbrane. A oni su nas napadili. Oni su pravili falš priču da je bio genocid 100.000 Albanaca. Da Srbi uđu i hoće ubiti više nego 100.000 i ubili su tu. Na kraju ratom mi smo vidjeli da su bili manje nego 10.000 ljudi ubijeni na jedna i druga strana. I da broj Srba ubijen na Kosovo od strane Albanaca je bio više nego proporcionalno za koliko Srba su tu i koliko su Albanaca tu. Znači da Albanaca su negdje oko 10.000 ubijeni, a Srba više nego 1.500 ubijeni. I to znači da sve tih šifre gdje su rekli da Srbi su manje nego 5% na Kosovo, znači da ako smo mi, kako NATO je rekao, kako Washington i dalje kaže, i kako EU i dalje lažno kaže, ako smo mi samo 5% na Kosovu i na vreme rat 15% od tih ljudi koji su ubijeni su bili Srba, znači da Albanaca i NATO su više ubili nas nego mi smo imali efekt na njih. I ako smo mi takozvani agresora, kakav agresor bre? Da mi Srbi
mala država, manje nego 7 miliona, skoro 6 miliona, da smo mi napali 29 države EU i članstvo NATO i američke najnovi, najbolje oružje. Nema šanse. To je provociran od strane Amerikanci. Amerikanci su izbacili pacifista Rugova kao vođa Albanaca, stavili su njihove izabirana UČK, takozvani Kosovo Liberation Army. Oni su samo uzeli ljudi koji su švercovali i droga, i žene, i druge stvari i rekli su, ti sada od danas radiš za nas, a mi ćemo tebe dati moć, a mi ćemo vama dati državu, a vi ćete biti još jedan od naše vojne okupirana kolonije. I Albanaca, specifično oni koji su švercali droga i ženi i tako dalje, su samo radili za pare. Apsolutno. Amerikanci su... To su radili, tačno. Pa naravno, pare, evo ti pare, srećni su, dobio više pare kao kriminalac na vlast u vladi, nego su imali kao kriminalci na teren gdje su švercovali organe, žene i droga. Tačno. Svi su srećni. Ako je ta vrsta morala, šta vi podržate? I Amerikanci naravno to podržavaju. I sad oni podržavaju Izrael Jeste. na račun Ukrajine. Da. Treba da se setimo da Amerika je podržavao El Salvador kad je bio pod neonacistička diktator Somoza u Nikaragua i tako dalje. Da Amerikanci nemaju ikakav problem da radi za neonacista kako su radili u Ukrajini od 46 do 53. Oni su armirali, financirali i pomogli neonacista koji su i dalje nosili svoj nacistički uniform kad su bili u nacistička SS divizija. Znači da ovo sve povezano. I ovo je dokaz kakvi su Amerikanci, šta tačno je njihove carstvo, vojna okupirana carstvo gdje oni forsiraju drugi ljudi da ubi na njihove naloga. Šta smo mi vidjeli sada od 99 do danas je više otvorena dokaz da Amerikanci su najveće zlo, najveće agresori, najveći kriminalci nego bilo koga od Drugom svjetskom ratu do danas. Izvinjam se da ja toliko pričam, ali to je toliko velika stvar i toliko povezani mreže njihove saradnici, a mi smo stigli da to mreže kao žrtva. A vi ste žrtve, naša bivša Jugoslavija, žrtva svako koji je borio i ubijen na bilo koji strani, i Albanaca su žrtve. Zato što su verovali da Amerika će nešto dati njima. I oni sedi sada za pseudo država, bezglasna Ujedinjena nacija. Većina njihove ljudi su otišli, radi u Njemačkoj, radi u Austriji, radi u Švedskoj, prazna država, takozvani failed state, neuspešna država. Da. To je šta su Amerikanci napravili. Mi smo žrtava, ali stvar je sada da se o planetu vidu. Ovi Amerikanci su lud. I u isto vreme nisu samo lud, su idiote. To znači ludačka idiota vodi planetu. A kada to se vidi na sva strane, njihove neprijatelje i druge države koje su nezavisne i neutralne, kao mi, sve znaju o čemu je priča. I sada je moment kada Amerikanci su izgubili rat u Afganistanu. Dali su vlast oni koji su borili protiv njima 30 godina. Izgubili su rat u Ukrajini, ali da gubi još jedan rat ne bi bilo dobro za
za Biden u izbor ko dolazi sada i oni su rekli ajde da mi ćemo nešto uraditi, držimo ovaj Zelenski marionetska vlast ko je formiran, programiran i skriptovan kao skript iz Hollywood da igra na neki televizijska serije koji je izmišljen od CIA divizija ko se zove Hollywood Feature Films CIA Division. To je kako se radi sve stvari sada. Oni pravi filmove ko prezentuju falš istorije, falš priču, kako Amerikanci su imali cowboy films, kako su svi Indijanci divlji, neverni i bilo šta. Ista vrsta demonizacija koristi protiv nas, protiv Makedonci, protiv Albanaca i oni nas gure da mi sam sebe ubiti, a da oni dolaze, uzme zlato, uzme nafta, uzme sve posedu, poljoprivredne zemlje, bilo šta. Sada je veoma teško da bude otvoren podržač Amerika. Scott Ritter, U.S. Marine, decorated U.S. Marine, koji je bio UN inspektor za Weapons of Mass Destruction, WMD, što nisu bili u Irak. Scott Ritter, ja ga znam, mi smo bili na televiziji zajedno nekoliko puta. Mislim da čovjek je kompletno transparentan. Kaže šta zna, otvoreno priča bilo koga o tome, dokazuje za dokumentacije, za slike i sve to. I šta su Amerikanci radili? Amerikanci su ga doveli do neke zamku da ga stavi u zatvor zbog child pornography. Što ja bi mislio da oni su stavili za njegov laptop, ali iako nije. Čovjek je otišao u zatvor, a kad je izašao iz zatvor, on je toliko ljut bio. On je namjerno otvorio sve knjige, sve podaci, sve informacije, da nije bio Weapons of Mass Destruction, da Amerikanci su samo njega, Amerikanac, US Marine, su samo njega koristili da uzme pristup, da dođe do Saddam, da ga linčuje. A to nije samo figurativni, oni su direktno linčovali na živa televiziju. Saddam. A koji je Saddam bio? Saddam je bio treniran CIA agent od strane Amerikanci. Bilo gdje nađeš ovo prljava ubistvo, masovno ubistvo, švercovanje, ubijenje žene, oduzmete organe i prodaje organe od ubijene djeca, žena. Na svakom takov aktivnosti ko je u sredinu? Amerikanci. Ko to organizuje? CIA, NSA i američke drugi specijalne jedinice. I ako bi Amerikanci planirali da se sam sebe srušiti, ne bi mogli ovako dobro uraditi. Ako su planirali da se sam sebe srušiti, ako su planirali da rušiti svoj soul superpower, samo jedini mega sila, ako su planirali to uništiti, ne bi mogli uništiti bolje nego sada. Каква ќе биде разврската во Газа и во Украина? Има везе измеѓу Украин и Газа, сигурно. Гледај, ако гледамо долазак на амерички избор. Први ствар, рат у Сирија, американци су изгубили. Они су финансирали и поддржавали Ал-Кајда. Podržavali su ISIS, iako su kod Amerikanci rekli da ISIS je teroristička organizacija. Okupirali su severno-istočni deo do dan danas u Siriji, gdje oni izvadi nafta i švercuje nafta preko i Irak
i Turkije. To prvo. Asad je borio kao lav je borio. Preživio je. Izbacio je Amerikanci od bliže mesto za svoj Damaskus i na kraju Amerikanci su mogli samo da drži onaj deo blizu granice Irak gdje oni imaju vojnici i tako dalje, da ukradi dalje nafta. U međuvremena, onaj rat što su oni počeli pre desetine i više godine u Afganistan, naravno su izgubili. Biden je znao da ako ovo se ne završi, ne bi imao šans da bude ponovo izabiran kao predsjednik. Iako je možda nije bio izabiran kao predsjednik. Trump je već planirao da izađe iz Afganistan, Biden je to uradio. A mi svi se setimo kako je to skandalozno bio. Ljudi ko skaka na avion, milijarde dolara oružja ostavljeno u ruci muslimanske ekstremista i neki fakcije, Taliban na vlast. To prvo. Ako Amerikanci ne bi imali najveće, najstrogo kontrolisana medija na planetu, američka vlast bi pao pre. Ali oni su samo završili, to su neki incidenta, ništa. Ba izgubili su više nego trilijard. Trilijard, 1000 milijard dolara i više. Pa, zato što to nije Bidenov novac. Biden je njegov sin, oni imaju svoje lične pare, naravno. Ali to je novac od oni ko plati porez u Amerika. Taxpayer. Baš im briga u Washington. Šta se dešava za pare iz taxpayer. Ova godine drugi put American Ministry of Defense, američke ministarstvo odbrane, nisu mogli uspešno završiti audit. Ne znaju gdje su pare. Nije kao da izgubili nekoliko miliona, izgubili su desetine milijarda. Ne može naći milijarde dolara. Znaš koliko su dolara ako staviš za $100? Ovaj se osoba. I više mnogo da imaš milijarda dolara. A izgubili su. Izgubili su lice, izgubili su ponos. I izgubili su u mozge njihove okupirana vojna kolonija Nemačkoj, a drugi izgubili su poverenje i status. Na isto vremena, Putin, koji je veoma pametan, dupli pametnije nego Biden, siguran. Putin, ko perfektno, tečno govori nemački, je otvorio Severni tok. Južni tok blokiran od strane Amerike i NATO, ali Severni tok je bio Rusija i Nemačkoj. U komunalni interes. Dobro za nas, dobro za vas. Šta se dešava? Amerika, na nalog Joseph Biden, koji je rekao, ako Rusija dalje bori u Ukrajini i drugi regionu, neće biti Severni tok. A neki novinar je ga pitao, ja sam bio u Washington, znam kako ide. Mr. President, da li to znači da ti ćeš uništiti Nord Stream, naftovod, gasovod, izvini. On kaže, I'm not saying anything. Imamo metode, imamo mogućnosti i ako Rusija dalje bori da brani, on ne bi rekao, brani svoj etničke Rusi u Ukrajini, ali on bi rekao, ako Rusija i dalje je agresor nad nevine Ukrajinci, neće biti Severni tok. To znači, otvoreno je rekao, ja ću kriminalno napaditi izvor gasa, moj najveći saveznik
Nemačkoj. I to pokazuje koliko su pod kontrolom okupiran i neutralizan Nemaca. Da oni ne može ni žaliti kad Amerika uništi projekt koji je trajala godinama i milijarde dolara da osnoviti. Amerika je gazda, on samo pucaj, uništi gazovod, a ništa nemamo kao žalba, kao protest od strane kompletna kontrolisana nemačka vlast. To je i za mene. Jako sam ja bio na front, naseo rat ovdje u bivšoj Jugoslaviji. Iako sam pratio politika i iako sam bio savjetnik, predsjednik vlade Japanije, u Kanadi, u vladi i tako dalje, nikada ne bi ja očekivao da predsjednik Amerike otvoreno na televiziji kaže ako bi dalje u Ukrajini, neće biti severne toga. To znači oni su stigli do niži nivo nego mafija boss u 1929 u New Yorku. Predsjednik Amerika je direktno mafijoš. Ko je razvrskata? Pa ovo je dokaz da carstvo je kaput je. Ako je predsjednik država transparentna mafijoše, ko krši međunarodni zakon, ko napadi najvredniji resurs, svoj najvredniji saveznik, Nemačkoj. Oni su izgubili glavu, oni su izgubili svest, ne znaju šta radi. Mi smo stigli do situacije gdje su oni u kompletan nered politički. Ne znaju kako da se izvuke. Vidi da Kinezi proizvodi avione svaki dan. Da Rusi su proizvedili avantgard super rakete koje ide do 20 puta brže nego zvuk. Da može bilo gdje, bilo kada, pop! Ako Putin hoće pritisnuti na dugme, danas neće biti White House. U roku od nekoliko minuta. Oni imaju najbolje tankove, najbolje avione, najbolje rakete, najbolje radar sistem, najbolje sve. Zato što Putin, kad je stigao na vlast, ruski narod je bio na ivice da bude poništen. Kompletno uništen. Oni bi cepali Ruska federaciju 4-5 dela, kako su radili planirali su. Ovo je bio vežbanje šta su radili protiv nama u Jugoslaviji. Samo vežba. Pa ubi neki desetine hiljada ljudi bez problema. Hajde da se vidimo kako možemo rušiti multietnički, multijezični federacija, zato što to je šta je Sovjetski savez i dalje Ruska federacija. Multietnički, multiverni, multijezični federacija. Oni su to planirali, probali su kod nas, a mislili su da može kod Rusi. A Putin je znao da to je bio plan. U suštine, razlog zato što je Putin toliko dobar sa Srbima je da mi na našom borba, za našom otpor, ne pričamo od CIA, falša organizacija otpor, to nije bio nikakav otpor, to su izdaja. Organizacija se zove izdaja. Ok, prava situacija je bio otpor. Srpski narod, srpska vojska je pravio otpor, nije se predao. I tako smo dali dosta vreme, skoro 10 godine vreme za Rusiji da se sam sebe spasati, da se sam sebe organizovati, da praviti oružje, tehnika, branstvo i red, vojni red, što bi trebalo imati da preživiti američki, engleski, francuski, nemački napad. I zbog toga što smo mi uradili, ne samo da brani njih, da sam sebe braniti, Putin ima u svoj glavu specifičan prioritet za nas. Kada ovo se završi u Ukrajini, a neće biti dugo vremena, još 6 mjeseci, nešto tako,
kad ovo se završi u Palestini, već završen u Siriji, svi izvore što ja imam u Rusiji su rekli sljedeće Kosovo, vraćanje Kosova na Srbima. Čuli smo dosta od Albanaca, imam i albanske prijatelje. Imam jedan Albanac koji je meni bio prevodilac na vreme rat, koji je meni spasao život. Nemam ništa protiv. Protiv sam za oni koji su ubili djeca i žene i utimili organe. Ovo su najgore na planetu, ali nisu tih reprezentativni od Albanaca. Albanaca koji su kao Srba, kao svi drugi narode, normalni narod. Ali činjenica da Amerika je direktno radila za mafiose, za oni koji su masovno ubili ljudi, da ih vadi organe kad su živ. To je stavio krv na rukama i na lica Amerika. Krv ko ne može ikada se čistiti. I kad su vidjeli kako su u ogledalo, oni su imali ta priča Wesley Clark. Mi imat ćemo 7 ratova, mi ćemo oduzeti ove teritorije. Ta vrste ponašanje, zlo ponašanje na strane Amerikanci je doveo američke carstvo do svog kraja danas. A mi imamo prilikom i ponos da bude živi novinari, da to gledamo i da dokazujemo drugi ljudi šta smo mi doživjeli. Ja imam 62 godine. Od 90 do danas ja sam direktno aktivan za sve ovo. I svedočio sam sve. Bio sam u Japan, u vladi i vidio sam tajne dokumentacije. Vidio sam u Kanadi. Vidio sam svugdje i bio sam u New York i Washington. Kraj. Dolazi sada. Amerika ima samo 2 opcije. Osim da ubi svi, kompletna planetu u ludost. Ili da mirno priznaju da je gotovo, ili da glupo probati napad dalje, ili za Iran, ili za Kine, ili negdje drugo, kako hoće sada nešto uraditi u Palestina. Ali neće uspjeti zato što suviše ljudi zna šta se dešava. Tajnost nema, činjenici svugde, realnost je došao, pada carstvo. Како се случува корупцијата во Србија? Nisam ja ovdje došao da bude istraživač korupcije. Došao sam ovdje do moje korene kao Srbin. Srbin ko nije jedan reč srpski govorio. Ko nikada nije ovdje živeo. Ja sam rođen na progonstvo u Kanadi, gdje moj otac, kraljevski oficir, je stigao posle rata. Vratio sam se ovdje, pravio sam familiju, imam 2 sina Srbi. Perfektno govore srpski, ne kao ja. Perfektno engleski, perfektno francuski i sada malo kineski. I slučajno, kad sam tu, ja već imam dosta aktivnosti, ti znaš dobro da bio sam i dalje sam veoma aktivan na medicinska kanabis. Radim za dovedene južni tok, nafta i gas iz Rusije, možda preko Rumunija, naše braće Rumuni. U isto vremene radim da oslobodim Julian Assange, zato što šef Wikileaks je čovjek koji je živio kod mene 2 mjeseca u Japan kad smo oslobodili Bobby Fischer. Radim da pomožem nego pardon za Edward Snowden. Edward Snowden je bio u Tokiju isti noćni klub kao ja, njegova žena je bila kabaret dancer, znam tih ljudi. Slučajno sam bio taj koji je otvorio gasovod između Japanci i Rusije. Japanci ne može sada
dovediti pun sankcije protiv Rusije, zato što Rusija ima čep ovako, kaže, hoćeš svetlo, hoćeš grejanje ili nećeš? I to je to. To je gdje smo stigli. I u taj okolnosti stigao sam u kontakt preko veoma bliz dobar prijatelje za njegov partner, Kinez, koji je živio u Francuskoj. Dugo vremena u Francuskoj. Kinezi imaju biro i predstavljenici bilo gde. I u Parizu, ja pričam francuski, moj drug priča francuski, sam se upoznao za Kinez. Kinez je rekao, gledaj, ja ću napraviti ovdje najveće ekonomske investicije od privatne kineske resursi, i državne, i investicioni fonda. Ja sam rekao, koliko? On kaže, bar 10 miliona i bit će i više kad to se otvori. Kupio je plac, kontaktirao je ljudi u vladi ovdje, ljudi u sistemu, advokate, sudije, predstavljenici vlada, gradonačelnici. Otvorio je program da gradi nekoliko hiljada stanove ovdje u Beograd za ljudi koji bi volio najmoderniji, najluksuzniji, najjeftinije cene u centru Beograda. Angažao se za čovjek koji je vodio Zemun, deo Beograd, koji je umešan za Srpska naprednjačka stranka, koji je umešan za bivše identitet Srpska naprednjačka stranka, radikalna stranka, koji je bio čovjek od poverenje, koji je trebao pomožiti Kinez. Šta se dešava? Kinez uloži lično 6 miliona evra i za Južni kineski investicioni fond još 7 miliona evra, a taj fond ima stotine i možda milijard evra u svoj džep. Kupili su zemlju, zgradili su zgrade, doveli su šef kompanije, ova investitorska kompanija. Doveli su ga ovdje u Beograd da se upozna za uticajan čovjek. Evo je Kinez, predsjednik ta kompanija u Kini. Moj drug Kinez je partner za ovaj Kinez i oni su došli ovdje i su se pojavili kod naš predsjednik. Evo tu su sliku. Čovjek koji je u saradnju i kontakt za vodujući koalicije ovdje u Srbiju. Što vode naš predsjednik Vučić je sve papirologije menjao, oduzeo vlasništvo, oduzeo je 30 miliona evra, polovina od ovaj Kinez koji je rukovao za naš predsjednik, a još 6 miliona od moj drug lično. Menjali su ime na ovi stanove i development i zaključili su vrata SEO kompleks za ovaj Kinez koji je došao da investirati. I ja sam trage našao o falsifikat potpis, falsifikat pečat, falsifikovana dokumentacija, falsifikovana ugovora, advokata ko su dobili mito od druge strane, od srpske strane, da prevari svoj klijent, Kinez. I ako je moguć, čujem sada danas da je jedan od naše sudije ovdje u Srbiju je bio plaćen da daju nalog da ovo se sve novac i investicije i zgrade i SEO plac ide u ruci Srbiji. Nažalost, za kriminalci ovdje u Srbiju imam odlične veze za kriminalna policija. Imam odlične lične veze za Interpol.
Kad sam bio savjetnik, predsjednik vlade Japana, imam kontakt za svi. Imam lične, a ja sam u kumstvo za bivši predsjednik vlade Kanade. Sam bio godinama savjetnik predsjednik vlada Japan. Imam direktan pristup sada, skoro svaki dan, za Iran preko njihove medija i u ruske medija. I sve što se dešava ovdje u Srbiji, sve podaci, sve informacije sam već poslao. I slike, i dokumentacija, i falsifikat potpisa, i falsifikat pečat, i kompletna mafioške skandal. Slučajno to dolazi manje nego 30 dana pred sljedeće parlamentarski izbor ovdje u Srbiji. Vidjet ćemo šta ljudi misli o tome. Ja sam samo novinar, ja samo čujem, pišem, širim informacija. Ovo je doba informacija, vek Aquarius, informacija, otvorenost, transparentnost. Ajde da vidimo kako transparentnost izgleda ovdje u Srbiji u oči naše glasačka tela. Hvala, John, mnogo интересна информација. Biće još vesti. Да. Благодарам многу што не слушавте во овој интересен разговор со Џон Боснич од Белград. Поздрав и се најдобро.